Sikhumbulo Phakameni nanda 88.4 FM. Siyabingelela ngesibingelelo sakhona la ekhaya. Sibingelelo samaNazaretha sithi mini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Hawu sesingenile umdala weinsuku uvumile njengoba sasicelile sathi makuvume yena siyawuphinde sihlangane nakho ke sekwenzekile sahlangana futhi suke singakangeni kahle masingakamuzi umjinto wakamadlala ake simuzwe la. Hawu masesho kanjalo ke asuke sesingenile ngempela ke umhla ka3 namhlanje kuMay sikusekule isabatha lesikhumbuzo senkosi umqalo wendlela umprofeti Isaiah Shembe okushembe oqala kuze abantu bezwe kahle laba abangazi bathi hayi khona lo mdala sesikhumbuzweni lasakheke impela lo wafika nalobu Nazareth isikhathi manje sithi 28 minutes past 4 sesambe kakhulu isikhathi asibingelele Mshumayeli. Angibonge Thabo mfowethu nakumfundisi nakubalaleli beNanda FM sibonge ukuvuswa njengoba sasishilo sibingelele sithi imini yesabatha ibe inhle kwabangcwele. Amen mfundisi. Sibingelele kuphi na kuphi ke la kufinyelela khona iphimbo lalomsakazo wasengqwaqube. Sibingelele ngokuthi sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Amen amen amen. Namhlanje ngiphethe uSanta la koSanta bethu owambona ubaba mkhulu wahamba naye umshumayeli uZuma lo wala la ngalelele indlamo kaSwayimane angwene ngihlala phezulu kwakhe khona umlungu enkonzweni wayesenensuku ezintathu lo mlungu ehlele kuPhakameni wathi ke kwakukhona indoda eyafika ezweni lezizwe yakha umzi entabeni le ndoda ayitshelekanga lutho kubantu balelo lizwe kodwa bona batsheleka kuyo le ndoda. Kwakungonyaka ka1929 wathi batsheleka kuyo le ndoda yazala amadodana namadodakazi hayi anda le ndoda yayinedlozi ekhulu elinamandla elaze lahanjelwa nangabezizwe yawafundisa amadodana ayo ukuphathwa kwaleli dlozi yabashiya ke nomuzi lowo. Noma isihambile kwaphela isikhathi abezizwe beza bazohlola ukuthi idlozi lendoda endala lisekhona na. Shosha madodana indoda endala sithandazela isishosha sisukumanga babuya bahamba naso. Uma befika ezweni lakubo pheshwa kwezilwandle bathi abakuba eNgilandi hawu nabuya naye njena na athena madodana indoda endala bathi hayi bathe uNkulunkulu omsindisa nje athi amadoda amadala aseNgilandi cha awuzange kwenze lokho indoda endala isisiza umuntu wayebuye ehamba ngezinyawo bayesikhazela lena uthi ngokuba nenze nje ngisekhona ngibhekile nje niyaphenduka nizathi mase nandile senibaningi nishiye le ndlela engilifundisa yona niqale ezinye izindlela enganifundisa ngazo ukuqala kwezinto
koncipha amandla okusindisa nize niqaphelisise bawabona kuqala bezizwe ukuthi idlozi lendoda endala zisekho ningakaboni wathi kophela iminyaka emibili behambile nesishosha leso ngemva kweminyaka emibili bawufika beze lapha bethi silande umuzi kababa uHlembe uthi niyawuxakwa ukuthi uyihlo umphina bothi baba uHlembe bethi naye ingubo yakhe esayithatha kuye naye nemithetho esayithatha kuye uma kungihlo wethu uHlembe khiphani ingubo yakhe lebishisa izifo nithandaze kwehlumlilo ushise lethu uma kunguThixo wethu thina izokusho yena ingubo uthi niyovuma nikwenze lokho wathi ingubo sebeyithathile le yami ihambile sengila nomthetho wonke bawuthatha babuzile ngabafihlelang lutho ngoba uNkulunkulu abantu abakhe bonke athi niyovuma niyibeke phansi ingubo bayibeke phansi ingubo yakhe nize neye nithandaze niyibhule ingubo ingasho niyibhule ingubo ingasho othi nihlulekile bekani phansi ke yena ingubo athi bofunda lamazwi abawathathela kimi bayishaya ingubo isho bethi nangu baba thina ingubo yakhe le eshisa izifo iyona ke lesibhula ngayo le ngubo ye bophani ke nihambe umuzi kababa lo sinazi nonke lengcwele lapho uthi ngiyababa bathi ke amadoda izikhulu zonke ziyophambana esilapha esenzansi soyenhle esenhla senzansi bathi ndodana uHlembe yokunyuka ngalomgwaqo yoqinisa ibhandeli bebhuluku iya lapha kubona bathi bofike beme lapha kobheka izulu bathi ma befika iphoti ma ifika kubona bathi hayi asikwazi na ukuthi kwabantu asazi umuzi kababa uthi nina ke ngoba nesizwe esinolaka niyoqala ukuthi asihlome sibashaye la kuqala ukhwala tinohlobo niye kubona lapha uthi lo mlungu lo sehlele izinsuku ezintathu uzothathela isizwe sakuba impilo isigwili esikhulu saseGoli kodwa angimfihlelanga lutho ngumtshele ukuthi uNkulunkulu utholwa kanjani niyenze njani inkosi yakini ifika la ayinaki lutho nesindaba esizwe sayo naka kuphela uqala zamantombazana kwakusekhona ingonyama Solomon wathi nothi masenihlomile niye kubo lapha banishaya ngokusangana bathi zanini lapha nifuna labelo banishaya ngokusangana niyophaphama eThekwini seniqalwe ngamaketaka basho waphume ethempelini lakuchithekiswa yaphela ke le ndaba le akhulunywa bamkhulu ngalowo mini wayesenhlangakazi ngonyaka agcina ngawo inhlangakazi wafunda incwadi yezihlabelelo ikhulu neshumi nesihlanu ikhulu neshumi nesihlanu isahluko foot
Niyabusisa ngeJehova wenza izulu nomhlaba. Izulu likaJehova kanti umhlaba wawunika abantwana babantu. Abafileyo abamdumisi uJehova. Kusuka kulesikhathi kuzobe phakathi dumisani uJehova. Funda lencwadi wathi oyisho babengangeni ezulwini babethi mabefa umphefumulo wabo uhlale phezu kwamathambo abo njengomphefumulo wenyoka. Inyoka ayinandawo lapha iyakhona uNkulunkulu ayinika ngisabela. Nabo babe njalo umphefumulo uhlala phezu kwamathambo abo ngoba izulu labe lingekho abazaya kulo. Namhlanje uma izulu lifikile lifike noShembe. Abantu bonke abangamaNazaretha abafile baya emizini kaNkulunkulu. Ekuphakameni, Bhekimesiya, Gospel, Kayideni, yonke le izulu lelo labe ngena khona imphefumulo bonke abantu abahambile emhlabeni. Abasahlali phezu kwamathambo abo. Bathi funda, kwafunda incwadi yakhe. Ithi le ncwadi yakhe ungakangibeki okhalweni lukanhliziyo, wangibeka emabuthweni omkhathi lapha kushana khona amadlambi okulunga, wathokoza khona ngabo. Wathi amadlambi angizowazi ukuthi kuthini lokho. Amadlambi okulunga khona imikhosi la ngihleli khona la emkhathini yezingilosi nezidalwa. Angihlezi lapho ngingakafiki la konhliziyo. Iyazi inkulumo yale ncwadi. Wathi sengilingendela ukuhamba, namanje ngahamba, nakusasa nje ngahamba, ngikuqedile konke umsebenzi. Ngibabekile abafundisi, ngababeka abavangeli, ngababeka abashumayeli, ngababeka abakhokheli. Akusalanga ngifundisile yonke indlela kaNkulunkulu. Akusalanga lutho. Wakhulekela abantu abathathwa abefundisi, bathatha umsebenzi kaNkulunkulu wabo bawenza owabo, ukuthi ma uNkulunkulu esejeza lawo bantu abathatha umsebenzi wakhe bawenza owabo aze bakhumbule. Wakhapheza inkulumo kaShaka, wakhapheza inkulumo kaMpande, wathi uNkulunkulu angayemukeli. Wayala abefundisi wathi bangathintwa ngamantombazane uma bebona uShembe ethintwa intombazane, ngoba bona basengabantu, basenegazi lokuzalwa. Yena igazi lokuzalwa lisekho kuye, laqedwa ngiyayiphuma ethatha lo msebenzi. Bathi bazakufa bona. Wadumisa uDube umvangeli owayekhona ngalezo nsuku, waba yibhokisi lokubeka amazwi akhe. Wathi angazi ke laba noma bawukwenza yini. Ngihlangana ukugcina leyo. Wathi ngizahamba kodwa amagumbi kaNkulunkulu maningi, angazi ukuthi namhlanje uNkulunkulu uzangisaphi. Senhlangakazi leli. Kwabuya inhlangakazi. Sithe mase sekuphakamile esevala umhlangano kaJanuwari. Bathi nina oyihlo nabahutula ngezihlipi nabayisa endlini zamasonto, mina ngiyawubekwa la nayindlu yamakhombe gesimani, angiyobekwa nayindlu yami ngoba idlozi lephame bheka imikhuhlane qala ukuzwa ekhuluma ngendaba yedlozi ezohlala phame labheka umkhuhlane. Wathi uShembe makangalandelwa isitha sakhe ngemva kwakho.
wathi ukhona indoda eNtabazo le ndoda ehamba nendodana yayo belandelana phakathi kwabo kukhona isitha le ndoda yayiphambili indodana yayilandela isitha le ndoda ephambili yafika lo muntu oyisitha sawa afika wema lapha la ifinye khona yafika indodana yayo yadlula nje ayinakanga ukuthi lo muntu kumele la kufinye khona baba yadlula nje ithe mayidlulile lo muntu wabona mafinyila wathatha wawubhila ithe le ndoda izwa babuhlungu ikhanda ithimula kwaze kwaphuma igazi ngamakhala yafa yahamba indodana yakuzwa ukuthi uyisibulewe yini mayifika ubhuleni bathi ababonayo nango phela nihamba nilandelana nibathathu nangu umuntu uyisefinya phambili nangu umuntu efikema nakho udlula wena awunakanga nango kwithathe ubhili uhambile kuyise uthi nawe ke mangalandelwa isitha sami mangishembe phini thatha unyoko washalo kwaphela hayi insizwe endala umshumayeli uZuma kwathula la esithe siqale ngabo siqale ngosanta sike siqale ngomuntu othi cha ngahamba naye ngambona ngamuzwa ngangikhona ethi hayi besathi ukuhlephula nje la kumshumayeli uZuma hayi inyanga iseyinde mfundisi mshumayeli selokho esihlephula nje lokho esikuhlephulayo selokho esihlephula nje lokho esikuhlephulayo sithola ukuthi wathini ubabamkhulu wamuzwe ethini umshumayeli uZuma ubabamkhulu bakhona nabanye solokho esibatumula nje sidlala abathi sambona samuzwa wathi sesibingelelile hayi sesingahlala phezulu kwaludaba ke manje mfundisi ngibona uvule neBhayibheli besilivulele incwadi evulwe umuntu omdala wasezulwini babamkhulu yeah le ncwadi athe 115 wayesethi 15 to 16 amavesi leli lami likhuluma isingisi seyinganeke ngiyalithanda leli lika amahlase leli lami lithi manibe ngababusisiwe bakaSimakade umdali wezulu nomhlaba izulu lingelikaSimakade kepha umhlaba wawabela abantwana babantu lifuna nje la lithi Simakade uthi Jehova yeah bese khona indaba exoxwe ubaba mkhulu uBombela isitimela samampondo ngephimbo likaZuma ayibhalile sihlabelelo sakhe 48 isihlabelelo 48 sixoxa yonke le ndaba kade ikhulunywa la yokuthi oyise omkhulu nabathatha ngeenqola nabayise endlini zamasonto kodwa mina ngizobala uthi akho umuntu ke owafika ezulwini ngaleso sikhathi uthi uShembe mayesefikile walenza izulu yonke imizi yakhe yayisiba izulu alikho elisha elizobe lakhiwe futhi amaKristu asuke ekhuluma iqiniso ke mfundisi mayethi ayolinda athi mayame emhlabeni awayezulwini ayolinda asazi kalinda abakhelwe lu uShambeni ufike nokuthi masisuka la wayibhala phansi indaba wazwa ukuthi khona abahlangabezi babonwa abahlangabezi abantu bafakazi ukuthi bangihlangabeza bangise ezulwini bangise ezulwini labantu so manisuke ekuphakameni uzathi manisuke ekuphakameni nekuphakameni ukuphakama masango ukuphakama ngoba ukuphakama kumfanekiso komuze kiwa kuona ezulwini so manje uyibekile uShembe uthi siyasuka la siya ezulwini
Ngiyayithanda. masenze lokho akushumayele isihloko sanamhlanje besithe ivangeli lika Shembe kushuthi masilalelile ivangeli lakhe sofika la isibizela khona sofika la sibizela khona uthike la ku 4148 khona isikhathi lapho babamkhulu weSandinda uthi siSandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphungelihle right inhloso yokulandela uphungelihle kwakuyini uthi ke ngesikhathi thina sesimlandela kodwa kwakusekhona ababanjiwe nanamhla basabanjiwe abagcinela umnyama bakhululekile ababizwe makabonga Jehova abasho laba ababizwe ukuthi makubonga ukuhlakanipha kwethu bathi noma simbonile thina usinika ihlo lesithathu ngoba uma uthi uShemba umthandi mina ngiye ngaphatheki kabi umshumayeli wenkosi ngiye ngithi uyena ongakakuthandi ngoba akakuniki ihlo lesithathu lokuthi wenze njani ukwazi ukubona yena asebemthandile bamthande ngoba usebanike ihlo lesithathu ithi ke indima yesithathu siyayidinga ezokumbonga thina esibizwe sasabela simbonga odumisekayo asimbonga ngalutho lunye hayi ngeinkomo hayi ngeimbuzi hayi ngakho kodwa simbonga ngokulandela imithetho aphume nayo ngoba mesilandela imithetho aphume nayo akazobuzwa hayi izokwenzeka lento ebuzwe umlungu methe indawo yakobheka bezabo ukuthi Shembe wathi wena uthe uthunywe ezulwini zosindisa abantu wasuthenga indawo othi bayobekwa kuyona uthi la bebekwe khona ngenzela ukuthi malifika usuku lukaHezekiya ngelinye ilanga luthwa Shembe amathambo abantu owabashumayezayo ashonaphi uthi ngiyokhomba kabheka bezayo uthi base ngikhomba kabheka bezayo uthi ngalelo langa uthi ngiyothi namhlanje lizwakele lelo zilaphakade amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ebese yanama umsindisi wabangcwele usho njalo uthi ke le ndawo ngiyithengele lokho ngoba kufanele umuntu afe mase efile kufanele kubonakala ukuthi ubeyondla yini ingane ivangeli lika Shembe le ubeyondla yini ingane khona into ayishola uthi bamenyeziwe emathuneni labantu babebhazwe emathuneni laba yayihleli imphefumulo yabo phezulu kwamathambo abo ngoba babengazi ukuthi mebesuka emathanjeni bazoyaphi ingakho lapha kuSambulo 7 verse 13 sithi laba abaqhamuka osizini olukhulu kade benosizi lokuthi amathambo abo umoya wabo wawungakhuphukele ezulwini wawuhleli phezulu kwamathambo ngoba ithi inkosi uma usuhambile emhlabeni umphefumulo ngosuku ohliswa ngalo uthatha izinsuku ezintathu uhleli phezulu kwethuna kuthethwe icala le insuku ezintathu kuthethwe icala lokuthi umphefumulo mase iphele izinsuku ezintathu busiyasuka uthi usuku lokuqala kubukwa labantu abezile bezokubeka ukuthi bangaka abathi hawu saze salahlekelwa Jehova lo muntu wesiza ngokuthi nokuthi uthi lapho la qhamuka khona ivote elizokukhupulela elizokunika amandla okushiya ithuna lakho namathambo akho utho esibili kuvulwa esihogweni bangaka abantu abahamba emhlabeni ngenxa yokuthi wena ubuthi Musa esontweni ukhulume ngeMnazaretha abengcolile ubungathi inhliziyo ingabo zabo injani ukhulume ngayo yonke into uShembazele ukuzoyishintsha wena ukhulume ngayo ubaphoxe bese bethi ngoba la ekhaya akukhulunywa kahle ngiyayishiya labo bantu abahlubukile behlutshuka ukukhuluma kwakho nokuphatha kwakho abantu icala labo likuwena labo bantu ke bonke abasesogweni ngenxa yakho labo bantu babhala ukuthi ivoti lakhe alikho unenhlanhla mawuthe kulabo abebezokuphelezela kwakhona abaningi abakhalayo nokuvumela isono ayithi ke isho nje yasho njalo inkosi la ngathi ohlabela nomngani wakho makhona isono sidako uyozivuma ngenhliziyo yathi inkosi ngiyabezwa nje bemncoma kodwa mina wangitshela wathi wenza ukuthi nokuthi ngicela leso sono ungasibaleli ke usibaleli ke ithi ke usuku lesithathu kuvule ezulwini ubheke ezulwini umsebenzi wawenza emhlabeni ungakanani hambisana neindaba ziye kona wonke umhlaba ulambile umhlaba ngesikhathi uyihambisa sithunyiwe ukuhambisa indaba ngesikhathi njengoba sihleli la nje asizile ukuzofuna ukubuka kodwa sizosebenzela ukuthi ngelinye ilanga noma sona athi omunye uNkulunkulu ngalalela
Inanda FM ngeza umshumayela uSibisi wakhuluma into ekade ngihlupha ngasuka kuyona ngilanje ingenxa yemfundiso yakhe uthi bonke labo bantu bawubhalwa evotini lakho bese uyangena usuku lesithathu uthi ke la bamenyeziwe emathweni yaphumela sibabonile baphunyiswa ukuthi thina ingane zabo sithe siyayikhetha inkosi yasikuphakameni. Number 5 sihlawulele siyakholwa baba bethu bafe emandulo avulekile amathuna abo babe file emandulo kodwa thina ngokuthi sikhethe inkosi ayisiyavuleka amathuna abo benze njani bangenile akusekho lokho mhlophe kwa bangixoxana besihlabele ngiyahleka isihlabele sami ipage li blank cha le ndaba ayikho ke enye into uShembe asifundise yona ngaphandle kwale uma ethi nina niyobashaya namhlanje Thabo angazi mfowethu ngiyafisa ukuthi uyincenga inhliziyo yakho ngelinye ilanga nawe makuukuthi go social media sithuka inhlamba sokuyikona okuveza ukuthi akuseyena ubaba wethu Shembe uShembe ngazo zonke lezi zinto ezikhona emhlabeni ezenza ukuhlukana kwebandla na yonke lento esikona akukho lathi khona masenihlukene othi umusulandela omunye walaba bese uthuka omunye inhlamba ngisho noma ukuthi uthuka inkomo noma ukuthi uthuka ihashi noma ukuthi uthuka imbongolo noma ukuthi uthuka umuntu othi isinga yengume emgwaqweni kodwa inhlamba ibhala kuwena kangakanani muthuka abantu abanegazi lika Shembe okwathi uma bezozalwa ubaba mkhulu wababona behlele endlini yeglasi kwathiwa labantwana abahle kanje ngeke besabalela isono ngoba wacela wathi labantwana bangabalela isono manje na ke lengubo sisayiphethe yini ubani wacela ingubo komunye Eliya nobani umshumayeli Elisha wayicela Eliya Nyayizi indaba yengubo indaba yengubo isemqoka indaba yengubo ukuthi iyacela namhlanje la sikhona kungabe lenkulumo kaZuma ayisithintini isipho esihlabe yade usivulile wangasicela 148 angazi umkhona number 6 ukhona number 6 athi ngivule khona mfundisi usame emagameni nje kaMshumayeli uZuma sisayila kule ndaba le uthi ubaba mkhulu ngiyakuba idlozi ngiyakha shuthi amaNazaretha idlozi lawo uShembe asilungiseke la uthi nabathatha nabayisa lapha uthi ke mina ngiyokuba idlozi methi ngiyoba idlozi uthi ngiyoba idlozi ngoba ngizobe ngihlele ekuphakameni ngiyidlozi leni la ekuphakameni uchaza ukuthi no baba mkhulu bethu emagcekeni ethu kufanele sibahloniphe kodwa yena uzoba idlozi lasezulwini laba bazobe beyidlozi elibheka ukuthi umthetho wegceke uyawugcina ingakho bekumangalela uma ungenzanga kahle bangimangalela ngoba bena kodwa abafile ngoba la khuluma khona incwadi akhuluma ngabafile khona akhuluma ngabafile uma sewumukela ukukholwa awufi uyalala uvuke mokukhulunywa ukuthi abafileyo abasenasabelo kukhulunywa ngabantu abatheme behambe emhlabeni bahamba bengakumbethe ukukholwa lengane kufanele ivuke izokundliwa yini bengangimbethe ukukholwa ibona labo nasekhaya abakazi kuya uNkulunkulu bafike babike kanti laba abafile Thabo bafuna ukuvukela kwabaphilayo enyameni bese bengena bese athi umuntu yiyo uvuke umuntu okwakufanele avuke ahamba eNkulunkulu kodwa wavuka kumuntu maya ephuza utshwala uzomuzwa ethi umuntu ngiphuzela ugogo ma ayebhema isinemfu uzothi ngibhemela ugogo labo bantu ke abavukile bafile bafese befukufa kwesibili ngoba kuthiwa uma sikhonza uNkulunkulu ukufa kwesibili akusakuba khona ilokufa kwesibili ke lokuvuka kwesibili ikona okwenza wena ube nawe idlozi kodwa
eliphethwe ezulwini hayi leli elifaka imnqwamba hayi leli elifaka ubuhlalo kodwa ube idlozi elifaka ingubo emhlophe lahamba la ungena ezulwini la uNkulunkulu hayi leli ezothi melifika kuwena lithanda uShembe wathi akwenziwe ukuthi ezothi malifika ekhaya lifika kubasiwe lithi batabami thina lahleli khona ubasa umlilo igcina ku5 lethi bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova igcina lapho igcina ku5 ithi sihlawulele siyakhona u5 uthi sihlawulele siyakhona kuphambene ke lihlawulele kancane kuphambene la u4 uthi bamenyeziwe u3 lo u4 uthi bamenyeziwe bese kuthi u5 ugcina sethi sihlawulele siyakhona kulungile hayi so isikhulu so hey kuphambene noma utype angithi wabona manje angazi nami ukuthi i-press wrong ipage elandela unali li blank alinalutho aba indabini ababhali indaba lapho ngiphume sengigijima ngoba lesikhuluma ngayo ikhona nalapha yaku 80 kwi-catechism kodwa ngilala ngikhona ukuthi uShambe engakafiki obabamkhulu kusho ukuthi babengenalo icala uma babehamba beyibayeni la kwangcotsha khona oyise noyise emkhulu bafike bakhuluma emathanjeni ngoba lalingekho izulu babekhuluma nalabantu la ikona ababekwazi lokho futhi angikholwa ukuthi babe necala ngoba iyona bengafundiswe lutho iyona into ababeyazi futhi ayisebenza uShambe lo sefike wafike waguqula ke manje wathi cha uNkulunkulu ke uthi sekuvuliwa ingakho ke abona lamakhehla ayisini emkhathini athi dede singene sazivalelwe namhla vuliwa amasango ayijabula amakhehla eselibona izulu uthi awunathi sesizavulelwa iyo ke lesihlabelelo ke esithi bamenyeziwe sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele kushuthi babehalalisa bethi dede singene ngoba uShembe semfikile naleli izulu leli isikhathi manje sesithi 1 minute 2 sothi masibuya ke ngale bese siqhubeka angazi noma sizoba nayo yini kodwa ake siqhubeke emshumayeni ake sijikjele kwena intambo ngiyezwa khona ngikusolayo la ongase ngenzeki cha ngiyezwa ngijatshuliswa ile ncwadi babamkhulu ayivuma ngoba ngikhulumile ngayo ngesihlabelelo sika 51 ukuthi inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba ngithi kwakungekho ukukhanya kwazi kwafika uShembe njoba ngilo ngikhulumile ngokukhanya okwakhulunywa ngakho uNkabindi lencwadi ke yade ayifunda umfundisi la ihlabelele zeshumi zekhulu neshumi nesihlanu ivesi ka 15 ithi niyabusiswa ngoJehova nomhlaba niyabusiswa izulu liyizulu likaJehova kanti umhlaba wawunika abantwana babantu ku17 ke ukhuluma indaba enkulu abafileyo abamdumisa uJehova kusuke kulesi sikhathi kuze kube phakade ngani ngoba abafileko abaye ezulwini ngoba izulu lingelika Jehova kwaze kwafika uShembe kwavula leli isango lokuthi abantu baye ezulwini namhlanje njengoba ke desho uZuma amathempeli onke wathi ubhombela umesehamba afike esihlahleni asikhethile azungeza athathe abantu abami ithempeli leli losala libe yithempeli sesihambile thina ngoba yizulu labantu ngoba usefikile uzovula amasango umvulo wamasango munye uShambe kuphela konke okunye okukhulunywayo ukuthi wathi sofika uyosilungisela indawo cha umlungisi wendawo yilo ophethe ukukhanya onguShembe njengoba isho nje lencwadi umfundisi ayifunda isihlabelelo sasindinda wasimisa
sabashiya bephuza ungidinda nokusimisa nokushiya bephuza yiloko esikhuluma ngakho namhlanje ukuthi wozane kuphakamini nanga umkhululu usefikile beza bezayo basala basalayo basala bephuza ke lapho bayongena phi ngoba nanga umphathi wokiye basezulwini uShembe le ndaba kaShembe noma inganakiwe kodwa nazi incwadi zikhuluma engakafiki ukuthi uma esefikile usho njalo uJesu uyonifundisa konke benginitshela ngakho akekho angene ezulwini kwaba uJesu kuphela emva kwakhe lavalwa izulu njengoba kushiwo nje incwadi isho njalo lana ezinye zezincwadi ngasekugcineni ithi silindele njengoba sibefile belele balindile hayi uShembe usebakhiphile emathuneni akusekho kulinda base kuphakamini la bekhona ezulwini labo abalivulelwe nguShembe bathi mabejabula njoba ke desho usambo bathi sitetele singene kade sivalelwe ngoba seloko bahamba emhlabeni engakafiki uShembe abangenile ezulwini namhlanje bamenyeziwe emathuneni lokho kushoyo sambo ukuthi obaba mkhulu babeya emalibeni obaba namhlanje sisaya la uShembe sisiza kakhulu khona phela bangazange bangcwatshwe uzoya kuphi ke lapho nanga umnikazi wabantu usefikile Nkosi ngicela ungilandele abantu bakithi abanye babo bafele emanzini abanye babo bafele entabeni ezimpini abaqoqa uShembe ngoba uyabazi ngoba uShembe wababeka la emhlabeni uma esezubangenisa ezulwini uyena futhi uzobalanda abageze akekho omnye umgezi ngaphandle kwaShembe ababethakatha uma usubabikile kuShembe ngicela Nkosi ubageza abathethelele ngoba uShembe umthetheleli bazothethelelwa khona babe njalo sefikile umthetheleli ngoba uyena ophethe ukukhanya kanti Mahlase musuthi uShembe uzobageza kanti laba sebethi ukhokho 3000 ugeza imndeni abathuni abathu bafundisiwe uShembe isimangaliso leso mfundisi osikhulumayo akakho umuntu okwazi ukugeza isono akekho ngaphandle kwaShembe ageza azageze ngisho igazi ageza azageze ngisho amathambo alaba abantu abangasekho akekho kulabo abakhipha lezo imali omkhiphe esiswini sengwenye amkhiphe emanzini amhlambulule ambuyisa zongena lapha ekhaya akekho uShembe kuphela ngenzela ukuthi Mahlase kungabi khona ukudideka kubantu uyena uShembe lothi insipho enkulungwane ephansi kwezulu ayisusanga noma sinye wemkhululu wami manje bengigeza lishona bengiliphuma lishona ilanga laba ngoba ngeke ngizokuthiwa kufanele uthole imbuzi uthola umswana uthola inyonge uze nabo ukubona laba abageza bayogeza olwandle uShembe ayifundisanga lento yokugeza olwandle ukuthi uyogeza imndeni isimangaliso leso mfundisi ukhuluma kahle impela uma uyilungisa le ndaba ngoba kuba yibo laba abagqoka ingubo emhlophe ongazi kube sengathi uShembe uthe abenze lokho cha akazange asho ngoba bakwenza ngegama likaShembe bakwenza egameni likaShembe nobukayo ubuke umNazaretha efaka ingubo emhlophe acabanga ukuthi hayi lento kahle uShembe uyishila akayishongo munye umgizi wabantu uShembe kuphela bangakukhohlisi Mahlase ngisize wangena endabeni manje enhle asikaze siyikhulume siyiqondisile inhlambuluko inhlangabezo impepho yona mnikelo uShembe ayiveza kakhulu kukhona la uShembe khona ekhipha umuntu ongena umshumayeli ongena umvangeli ongena umfundisi ongena amandla ethempeleni ebese ethi emzini wakhe uye konikela khona
mhlambe njengabantu asebebadala kukhona ushembe la enza njalo khona kunikelwe nje kuze kube khona isiqoqo seyimoto emzini womuntu engathi umhlangano. Angikhumbuli kwenzeka ngoba uma sekuzofika labo bantu abaningi kuba sethempelini hayi emzini womuntu, hayi emzini womuntu. Sikuyekeke lokhu ya okudala la uhulumeni wengavumi ukuthi ushemba abe namathempele abesethi lapha yakwamhlongo ngoba umhlongo sekhetha inkosi seniyosonta khona bese beza abantu kuthathweke lapho njengethempele. Mayifika inyanga yezulu yasithi hayi akupheleke lokho akuyiwe emakhosini njengoba kunjalo namhlanje amathempele akhona ayindawo ezikhishwa amakhosi nenduna. Angikuboni ke ukuthi kungenzeka kubukeke futhi kufanele ukuthi lapha eYibisini ilabo ezogcwala khona abantu kuthiwe kuyonikelwa akayena umshumayeli akayena umkhokhi akabe uyena ke umshumayeli akabe uyena ke umshumayeli kusithe umshumayeli wasethempelini hayi wasekhaya hayi wakwakhe ngayithanda akulandeleke kahle lokuthi cha ukunikela kwabantu akuyiwe ethempelini. ingubo yokuthandazela le ayiphethe isambatho sokuthandazela uthandazela nini ngaso yena kuba nazo ke insuku uma kusethempelini ukuthi ngosuku oluthize kuyaziwa noma intambama noma isemini ukuthi kunomthandazo ethempelini wabagulayo bese beya khona ethempelini. Kungenzeka ke kwakhe umfundisi nomshumayeli fika umuntu egula abe nayo ingubo yokuthandazela amthandazela hayi abantu. Cishe waya khona kodwa ngazi ubanjwa yini umshumayeli ukuthi alimise ngesihloko nje ethi saze kuphakameni ngangingekho nani khona nobabili uthi ngolesithathu kwakuwusuku leziguli njengoba usho iqiniso lilapho yikho ke ngithi kuba nosuku noma nezinsuku zalokhu kuthandazelo okwaziwayo nje umuntu ekude uyasuka uyamthatha ngolesithathu wonke umhlaba wonke umhlaba nanamhlanje kuseyolesithathu la kuthandazelwa khona abantu abagulayo emathempelini. Yilolo sithathu olingasekho ke mhlambe sedala yonke lenkinga le abantu bese beyithathela bayifaka emakhaya. Kukhona lokho kungenzeka nalokho nakho ke lokhu umfundisi abekhuluma ukuthi le moya uma seyifika ayikhulumi yona indaba yokuthi ngicela ukuhlanjululwa ukuze ngingene ezulwini nangu shembu sefikile khuluma okunye ukukhuluma okungazuzwana okungeve kuzoba yilento efanele ukuthi yenzeke abantu bahlanjululwe bangene endaweni efanele fika imimoya ezokhuluma ngobona kubese kuthiwa izangoma hayi ushembe akanaso isangoma ushembe nje asikho isangoma bonke laba bantu abakashembe igide engaka asinaso isangoma kodwa imoya yoyise nawo isemkhulu ababe izangoma ihlanjululiwe kuze bangene kuphakamini shemba kasebenzisana nento engekho engayi ngakuNkulunkulu. Ngiyayibonga le ngoba uchaza kahle umshumayeli kunabantu abanikwa amandla eke ngiyixoxe ukuze abantu bakhumbule noma usigcothi umshumayeli uma kusemhlanganweni noma kusemzini kaNkulunkulu awukwazi ukuthatha isuitcase lakho osuka nalekhaya elinesambatho sokuthandazela emzini kaShembe bese wena ubonakala usiyothandazela umuntu ungekho ejuthini. Ngikhumbula ukuthi into ebiyenzeke kuphakameni ngizobala nje amadoda ambalwe ngiwabonile ukuthiwa esejuthini ke manje unene webheshu ngithi wasenwabi kunjani impela unene webheshu ungongoma wakithi endwedo bese kuba udludla wala eKenani bese kuba ungcobo
uyise kamfundisi Ngobe Nhlangakazi yebo uba nomunye khona ucele wasenwalo bese kuba ugumede kwesinye isikhathi Yebo, wasemthandeni wasemthandeni. sebe u6 labantu Thabo nomgwengu wasemkhambathini labantu Thabo bebenziwa nje bebe athatha ikota lakho uzogada umuzi wasekuphakameni njalo ngithiwa ku3 months njalo uyena onikwa ingubo yokuthandazela lo lesithathu laziwo yena awuzothi ufika wena uqhamuka ethempelini lakho lase Ndwedwe lasembumbulu ufika bekhona ubonakala usu up and down emadokodeni uthandazela abantu bazi labantu ibona abanikwe amandla okuthandazela ngaleso sikhathi mephuma lethu kwakujona kuba u2 mephuma lethu kungena enye 2 iphuma lethu ngene iyagoduka ekhaya lethu mephuma ingakho ke kwakungekho abantu abaphula umthetho namhlanje umuntu usethenikele enkosini konke lokho kuyicala ngisho noma ukuthi ayigqokile ingubo emhlophe masunikelele enkosini ukudlule kumina ngoba ayizokuchazela inkosi ukuthi kwenziwani isimanga ebeseshila inkosi ngoba angazi noma mhlambe indaba yonakale kubagcotshwa yini ukuthi bengayisho lento uShembe Thabo mefika ufike nelist ende umuntu umenqamuke ingalo kunomnikelo ubhalwe phansi ukuthi imali umuntu umephuma ihlo esehamba emhlabeni kubhalwe phansi ukuthi unikelelwa ngamalini menqamuka umlenze kubhalwe phansi mehambe namanzi kubhalwe phansi umnikelo akekho umuntu okuhlolelayo ukuthi unebhadi nje kwahamba ubabamkhulu wakho ngamanzi ngicabanga ukuthi asifundanga lezi zinto owadala singayifundi cishe ukuthi ingoba oyiphethe wabona bengibatshela bazoloku bekwenza bayokwenza kuShembe abakwenze kumina yimina engiyodlulisa sekulwazi lakhe azolidayisa akazi angisho ukuthi abagcotshwa ibona benze lento kodwa mhlambe baxoxela abantu abanezinhloso ezimbi okuthiwa umuntu beshona elimele kugezwa amanxeba sokusuka indoda nje ingawona umfundisi kuthiwa kuyobhalwa amanxeba afundiswa uShembe ukuthi kwenziwa kanjani wayithe uShembe ufika unikele uthi nginikelela usibanibani owenze ukuthi owamuka nolwandle yes hayi ukuthi kuzoba khona umuntu athi asambe siyomlanda asambe siyomlanda olwandle uShembe lo uma esenikelelwa lo muntu cela Nkosi usikhiphele yena olwandle konke okufanele kwenzeke kuyena kube uShembe ozokwenza konke kulo muntu manje kwabona ukuthi lento kaShembe is too late yabala uyasilambisa lento fanele kube yimini engihambayo ngithi asambeni qashani imoto asambeni siyomlanda ningithole indawo yokulala hayi siyomlanda nembuzi njalo zikhona hayi khona nembuzi ziyabonakala lapha eBhishi nembuzi kuyabonakala lapha eBhishi bukhona lokho ke bakhonzi benkosi kodwa akukho la kuShembe uShembe uphelele nje uShembe mawusufikile kuyena uzokhuluma indaba yawo yihlomkhulu iyaphelela angithi kade sikhuluma kulamasonto adlule ngenyanga yezulu leNdiya no nomshumayeli umdluli esewumshumayeli noMaphumulo India lithi lifuna ukubona uShembe ithi inyanga yezulu hey konke ngikunike nina inglosi eyicele ikunina lapha ethempelini ngikhiphe konke nenglosi hayi bandleni lapha ngimvuthi khona sebehlola unikwe abantu abagcotshwa kulaba abathini engani sibuyela kule ngifuna ukuya kule okade uyichaza ukuthi kwakunabashumayela abawu2 abajuthwayo ngikhuluma ngabashumayela abawu2 futhi ababejuthiwe ukuthi labantu ababejuthiwe banikwe nenglosi inkinga ukuthi nasiyiboni phela kunjalo so akwazi ukuqhamuka omunye ke eceleni ngoba kanikiwe laba abanikiwe kwathiwa na inglosi izohamba nabo phela hayi ukuthi babani kwathiwa thatha inglosi kodwa njengoba uShembe bakhiphile nje
ubakhiphe nesithunywa sasezulwini esenza lo msebenzi. Awulalele nje okuncane. Kufika inkosazana ihamba nomunye umkhokheli kwasemachunwini. Lengane eyakwamchunu nayo emachunwini emsinga. Ayi ivele nje yavale ukukhuluma. Hawu kwalashwa. Oyibo. Uthi umkhokheli hayi asambe kwakuJune asambe sekuphakamile. Izofika ikhulume lengane. Yayeze kuphakameni ingane ayikwazi ukukhuluma. uJune inkosi iselinda. Kwaba isonto elilodwa. Lengane iyahamba iyokhamanzi ngoba intombazana isikhulile. Ikhamanzi lapha ibuye la hleli kwaJamengweni. Cha umkhokheli kuyangizewa lokho noma ingezwe injalo. Ngelinye ilanga uma iyokhamanzi sibuya namanzi. Ngikhuluma njalo sengifika la izokhuluma yona khona umshumayeli lo mfundisi akhuluma ngayo. Njalo lengane iyafika ngolwezithathu thandazelo naphakathi nesikhathi usithatha ingoba umshumayeli aye khona kwaJamengweni afika ithandazele lengane ngoba iyagula ngalolu hlobo. Ngolunye usuku isibuye emanzini iyathi imayibuya emanzini la ithwele umgqomo iyafika la isethi ngethule ma. Hayibo ubani lokhulumayo ukuhalalisa amakhosikazi wonke kwaJamengweni. Hawu la ingane siyakhuluma ingakwabikwa nokubikwa kwababa ngale ingilose nikhuluma ngayo enikezwa umshumayeli. Yonke umfundisi usho njalo uthi ngezwe liyathi hayi konke nje kulapha yakuphelele. Lokho abazokusho kuwe nabazokwenza kuzakwenzeka. Ukumnika ithemba lokuthi hayi ungaboni labantu. Awukwazi okungaphakathi kubone ngibanike khona abazokhomba ngakho. Njengoba sikhona nje singamaNazaretha sonke. Ngeke ngisho ukuthi asifani. Khona kodwa kasifani. Ngoba kukhona laba umfundisi akhuluma ngaba ababhodlayo. Abhodla umNazaretha. Manje mangithi ngizokulandela abantu bakini nginike ubani. Ngoba phela abalandwa yimina. Manje kufanele ngoba uShambu uyena ozokhipha laba abazolandela abantu. Isimanga. Mina ngizobalanda kanjani? Isimanga. Umfundisi uMagwaza la enkandla. Ngolunye usuku uthi ubaba ilanga eseJudiya ngoba uMagwaza wephethe eJudiya. Uthi Magwaza khona umfundisi omdala uMagwaza kulo mdala esikhuluma ngaye khona indodana yakhe. Sikhuluma ngendodana yakhe. Wathi mayisikhulile izelwe futhi ingazalelwanga le ngoba zazihamba izingane. Uthi ubaba ilanga lo mfana angaye ekhaya akaganwe asine khona la aqede khona la. Uyothi mesesine seqedile kuyila ihamba ke ekhaya ila uyombika ekhaya umenzele imbeleko. Indoda endala. Uthi ke ngamhla ke ehamba lo eya lapha ekhaya ngothumela ungeme. Khona ungeme uwili. Afika athandaze ekuqala axoshe lo moya obulala ingane lapho kwaMagwaza. Uthunyela uwila akazenzanga azenzelanga. Cha uthi ngiyothumela yena utshela umfundisi uMagwaza wese umshumela leso sikhathi. Awu kwanzeka lokuthi lungisa uqede uthinya uyohamba lo mfana la hayi uyohamba yena nomshado uyohamba yena nomuzi wakhe lo. Konke uzokwenza la ngoba kunomoya lapha. Uzokwenza konke la kuqede abeseya lapha kini kwakho Magwaza umfana wakhe usiyombika ekhaya. Ubika indoda endala esinomuzi kwayona. Kodwa oyongena kuqala akhulume nawe ihlomkhulu. Kongena uwili. Kwamlundeka ukuthi uwili yothini. Akuwili ozofaka abantu bakaMagwaza ekhaya. uMagwaza uzobika lento akunayo indodana nina boba bamkhulu eqhamuka kanje akubike konke ukukhuluma yaphila ingane nampa uMagwaza bazala namhlanje umfundisi uMagwaza. Ubani lo Magwaza okhulunywa ngaye? uAaron Magwaza. Angifundisi uAaron Magwaza uzalo umfundisi omdala. Yilo mfundisi bakwethu nangu mahlasi seqaleke indaba. Uyena phela lo Magwaza omdala. Uyena lo makoto okukhulunywa ngaye osefike ekhaya ngabasaluthola abantwana. Iswa leyo ndaba. Bese fika ngasabathola abantwana ekhaya. Qhamuka inkonzo manje yani.
kaMahlukana Ndlela kukhulunywa ngalowo Magwaza ayiqhamuka inkonzo kaMahlukana Ndlela nomuntu othi ningabe nise anovumela ngoba abantu abadala abafuna utwala uthi mase efika uMagwaza lo makoti oshadele eJudiya ocelwe khona la ekhaya asabathola abantwana lapha mengasabathola abantwana usiyakhumbula ubaba inkosi usho ukuthi yayibona ukuthi uMagwaza usho ukuthi wayeshaya usho ukuthi yoka kuyinsizwa ngoba yayihlala ifaka ibheshu angimkhumbule efaka ibhlukana ake kwenzeke angimkhumbuli mina noma ngakuthiwa uze wagcotshwa ngo74 nami angimkhumbuli hayi angazi ngihlangane naye efaka ibhlukana futhi mase kubuthiwa likhona ibhlukana likamkhulu Magwaza kusho ukuthi walithengelwe nje izingane ongaligqoka futhi mhlambe waligqoka meselala lela ngayo uhamba ngalo lo Magwaza Thabo eParadise wehlala phansi adonsa isinene sakhe sibeke eceleni athatha ibhuku alibeke la abhale izwi ngezwi lishiwo inkosi ilanga uthi ke uMagwaza mase efika enkosini ilanga ungakala ngiyakufakaza lokho ngoba undodana wakhe sezwa ngaye washo wathi wayisinika amakhasethi enyanga yezulu amaningi ayengekho cha wangiboleka mina impela ngawenza ngabuye sambuyisela futhi ambuyisele senamakhopho wathi bafana ukuthi kude ekhaya wathi khona nembhalo lapha ekhaya isabatha nesabatha yebo yawale mbhalo okhuluma ngayo ke sengizwa ngawe ke manje ukuthi kanti wayibhala ubaba wakho wathi igcwele itrunk ekhaya sofakazi uthi ke mase efikile ke engasamthola umntwana lo makoti osinele eJudiya kahle kwabonakala ukuthi kulela gceke khona izinto ezikhona zabantu basezweni hamba Willy kwakuyindoda yayinenwele ezimnyama intshebe imhlophe kuphela hayi njengami kodwa ezami sizaqala ukomhlophe manje na ke mase efika uMagwaza uzobika lento umkhulu baba umfana lapha selokashada nje obashada nje akabathola abantwana inkosi bese ibuyeza sezulwini ithi incwadi ithi uyokhuluma akuzwayo base bemtshela abasezulwini bathi hayi yabona mzana uthuma uWilly kunamadoda ambuka nje uWilly athi uWilly uzothatha insizwe besishana yini uthi ubaba ilanga kuMagwaza wathi yini ubaba khona uBombela manje wathi anokwenze njani maniphendula manje kuchaza ukuthi iyona into evimba ukuthi lo angabathola abantwana uthi ke yathi inceke uma siphenduka singene ekukholweni akothi emveni kwesikhathi musubhabhadisiwe bese uthatha inkabe enkulu bese ubiza zonke insizwa awushana zinduku owawushela nazo intombi owawuhamba nazo amacece nje noma imaphi ezintweni zasemhlabeni bese umema ibandla nomfundisi wasendaweni yakini uthi bisiyabulawa lenkomo uthi ke inkonzo kaMahlukana Ndlela uthi uma isibulewe uthi kuyosukuma umfundisi wendawo yakini athi lo njengoba esekhethe ukugana lendoda entsha ayiganile kuhanjwa kanje akusenziwa ukuthi okunye benikwenza nayo ngeke sakwenza uthi yothi mase ichaze kahle indaba kaShembe uthi wena uyosukuma wena usukhetha inkosi uthi bafowethu senizwile bazali bami no bebengakholwa abazali bami nanso ke indaba esengikuyona ngicela othi uyayithatha le ndaba akabuyele ngalala ngingakhona uthi ke uma kungabuyeli umuntu la ungakhona uthi uyokusho kubona uthi kusukela ke namhlanje na ke bafowethu mina nani sesihlukene ezintweni ebezenza ezweni uthi noma ngakuthiwa uyihlo noma ngakuthiwa unyoko wakho uthi ngeke babe nesiqalekiso abokunika sona ngoba thina boShembe ngalelo langa wenza leyo nto siyokhipha ingilozi yobo uyihlo omkhulu ibe uyihlo ibe unyoko okhulu ibe unyoko ibe ikona konke eyohamba nawe uthi akukho nokuncane okuyokwehlela
ngenxa yokuthi awulalelanga abazali bakho uthi kodwa yokuvikela ngoba ulalele umthetho kaNkuluNkulu. Uthi kuMagwaza hamba ke Magwaza uyokwenza lento uzomthola umntwana undodana wakho. uAaron Magwaza ngiyamazi umfundisi omncane wafika wabathola abantwana emveni esenze umlokhuza inkonzo kaMahlukana Ndlela. Inkonzo kaMahlukana Ndlela ke ihlukanisa notshwala. Inkonzo kaMahlukana Ndlela ikuvumela ukuthi ufaka amatshe uzungeze umuzi wakho. Uma usazozungeza umuzi wakho ngamatshe uqale phansi ukuthi kube kweqimbiza makuchithwa. Inkonzo kaMahlukana Ndlela iyinkinga. Amatshe amhlophe ayinkinga wamatshe amhlophe ngokomthetho kaShembe sike siyifunde lento. Kufanele indawo yokuchitha ibe ngaphandle kwamatshe. Enganesiguqu ingakho sasiba ngale. Ngoba manje siyithempeli kwaSona. Siyithempeli kunjalo. Isiguqo la kuthi uguqa khona ngokujwayelekile awusifake egcekeni. Kuba indawo bese uyayibiyela ngaphandle. Ngoba la egcekeni uma sewufaka amatshe amhlophe awuthathi induku udinda ingane egcekeni. Nomthetho awumemezi usegcekeni njalo awuthethi usegcekeni. Hey ukhuluma engaziwa ke manje. Hayi abazozazi bazozazi ingakho Thabo mase ngigangile ngangigange kakhulu. Ngigange kakhulu akekho umuntu waganga njengama ngenzela. Asuke insimbi yesonto sihamba nofika kade no boy uboy kaMama Mtolo sike sahlala kakhulu nabe kuphakameni amakhosazane enkosi oSimiso oPhixile sikhule nabo oZakhono obokunayo sikhule nabo ngaphakathi. Ngihlohlwa yilaba bakaShembe angithi umuhlala nabo kuyavela wena uyisithimthimana kancane bona banengqondo enkulu wahlala umthola into longayazi kodwa ngeke umbuze into angayiphendula ngoba banegazi likaBhombela badlala ngami la ngemuva umuqhamuka ngasendlini emhlophe nake egomelo lakhala khona isimbe egumbini ngijomba phakathi kwala kwakupaka khona imoto yenkosi ilanga nelokhuza ngijomba uthango lapho sesihlohlene ukuthi uZulu ikhehle shaya insimbi zohlula ukushaya insimbi wena ingane akusona isikhathi wapha street kuya4 hamba noma busy ukhona ubaba ngihamba nenkuzimalanga ziyangidayisa ngifuna kuvele phela mina ngisinga sakomunye umuntu kuleli igceke ngilona ingelozi yakhona ibuyibu sasivunyela ufaka icathulo thina ngaphakathi mase esikoleni ngangisuka esipholi ufaka icathulo ngapha angena ngafika ngayisukela insimbi ngiyentweni yokuthi ngokomthetho umuntu akashawa phakathi mase kufakwa ePhakameni ingakho inkosi ngelinye ilanga ifica amaphoyisa egadile ifika uyani kadile asikadile baba kuthiwa nje wanigadile nje umuntu manje mbambe kangani menze njani nsi hayi baba sesimshaya umuntu ushaya imvimbe emngaka nsi bakadile abantu kodwa bazi ukuthi umuntu ushaya imvimbe emngaka mphonseke ngaphakathi bangiphonseka ngaphandle angithi ngiyaxhuma intambi iphezulu ngenhlala ngiqenqe kwanyakaza wonke umuntu ngithi kunendoda kaMzolo yayimnyama impela uyayazi Mahlasi eyayiphatha induku yamazwende iyona yayigada lapha ngaphakathi yayima khona uMzolo wasemaphepheteni uzala labafana bakaMzolo ababesenza ngamagenge ngiyathi ngiyabakhumbula ya laba babesina nomfundisi uLuthuli nabafana bakaMabasa ezakamagenge izona ezashadisa inyanga yezulu umshado ogcina ePhakameni onyanga yezulu ishadela lapha ngasemaqhugwaneni sasikhona sibuka ya angibamba uMzolo ngesikhathi angibamba nayo inkosi yaqhamuka ephasithi leli lisuka konsuka ngihlala elehlayo elibheke esontweni ivele iqhamuka phuthusha siguqa iqhwebe siye khona ya uyisabule ngani baba yona ebishaya insimbi kaba abantu abayibonanga indaba esayibonayo uthini insimbi kaba yakho baba pho manje umisa ngimisa kubafundi sokuselitabuza ukuthi abafundisi insimbi abeyishaya uthi miyeke ngayi komshaya uzosangana meke namshaya la igcekeni
ngoba ngigange ngento enkulu kakhulu akufanele umuntu ashawe egcekeni abantu bonke abashawa begange kakhulu ekuphakameni baphamba phambana ngeke ngibabali kodwa nje abanye babo ngiyabazi ndoda ngisho ingane zenkosi kodwa akusho ukuthi uyishaye kahle uyifundise kahle akusiyo ukuthi uyifundise uyifundise kahle indodana yakho udumisa uJehova angithi manje sengibuka lento ukuthi kubalekelwa lento ukuthi nizohlanyisa izingane bese kusasa seziyahlubuka ngathini nayishaya endaweni engafanele kunjalo ekhaya ke la sekufakwe khona manje angisakhuluma indaba lapho ephakameni ingane egcekeni ekhaya uma ngisho ungafakile amatsheke nje awukwazi ukuthi enganeni wena uyabonakala kuzoba isilimo ingilozi elayiduze ingakhethi ifundise kahle uyagcizelela kahle uthi ukuzisono singabizwa phezulu kwakho ngoba uyifundise kahle wena iba nesineke sokuyifundisa uthini ke kuyona lalela kahle awusalu kahle awusalu kahle manje na ke uma ingane yakho isonakala bese uyayiduba uthi hayi ngeke ufundise kahle ngoba uma ungafundisile kahle khona into aqala isoqala uNkulunkulu akakunika inhliziyo yokufundisa yabo shuthe ngicele nami lenhliziyo ngenye indlela kufanele ngomthetho ngaphambi ukuthi sithola abantwana sicela baba uma sesithola abantwana usiphe inhliziyo yokubafundisa yokubondla enyameni yokubondla emphefumulweni ngoba izingane eziningi ezamahlongandlebe azamahlongandlebe nje ingoba asinayo inhliziyo yani yokufundisa bekezela nje ukubekezela nje manje na uBhombela ukhuluma njalo uyancenga njalo uma ekhuluma ngiyancenga uncengwe le sobandini uyayibona yini lo sobandini uthi ngiyancenga lokho kuncenga nje thina sinazo sabakhulu uyayibona lengozi le azathi ngiyancenga uyayibona ingozi ukuthi hayibo ngiyancenga lento engisho ilaleleni inyenze ngoba manje ngayenzanga kwaze kushoda ushasho njani impela njengoba ethi ngiyancenga ngoba uma ngayenzanga lento kuzobonakala Thabo ngiyancenga Thabo khona amazwi awakhuluma egcineni yazi ngiyayiqala lento ngiqala ukuyibona mengikhuluma noadvocate uthi awuvule Mnyando lapho 241 yaza ngiyiphe ngishiya zonke incwadi kodwa ikhona ngiyiphe ikhona ngiyiphe ngithi 241 amazwi okugcina la uyafika akaphilile usuku lokuqala efika sinawo amazwi ayisikhombisa thi elinye lamazwi asemqoka uthi kubantu bathi bambona ukuthi hayi ubaba ungena ukhathele uthi sihlekani sihleka yena ukuthi apha uyabona leyo ndawo thola number 9 lapha 241 Julia Julia cela ayifunde lapho Julia cela indaba kaShembe uvolume 1 lo umculo oqala page 241 yes lapha ku9 uthi ngesikhathi sidabukile sonke sibone ukuthi uShembe akasenamandla okuvuka weza kithi wathi hlekani nonke sahleka wayesethi hlekani kakhulu nizonikela nonke u3 pence utiki lo wokubonga ukuze ngiye kuphakameni ngithe ngifika emposa angazi noma kokuqonda ukuthi empuza noma emposa ilokhuze istage sestimela stage ngifika emposa izwi lathi angize lapha kukhuluma kushuthi ngilosike manje noma uNkulunkulu uthi akeze la ngabona abantu begcwele estation bengihlangabezini ngifike lapha ngiphila kahle kodwa uma sengihamba lapha kuzobe sekubhlungu kuzofana nokufika kwami ekhaya kwaNontande Bathakathi ngihlangizalo kwakukuhle kodwa ngaphuma khona kwabuhlungu kodwa konke kwaba kuhle emva kwesikhathi wavalelisa kimi ngomhla ka1
May 1935 ngakusasa mhla zimbili kuMay waphuma umphefumulo wakhe uDudi yacela lo kwaba kuhle ngifika kaNtondabantakathi kwaJajuni kodwa mhla ngiphuma futhi kwakhanya leli gama la kaNtondabantakathi ngiyafisa ukuthi kancane umuntu alidlulise ukuze licace khona umbuzo kubantu ukuthi kanti imaphi kaNtondabantakathi mina ngwasekubalekile umuzwa ukuthi sekubalekile kodwa kade kwadelile umuntu umeya lapha la sesakhe khona eduze kwenhlangakazi ukuthi umuzwa sekubalekile kwabani kamhlongo umuzwa sekubalekile ya namanje umuntu ingane zasekubalekeni zonke azize ngala siyazazi sesinemizi yethu obaba senemizi bawo kodwa kuthiwa insizwa zasekubalekile kunjalo ubaba mkhulu umuzi wasekubalekeni lo kaNtondabantakathi yilowa onesizathu sokuba kaNtondabantakathi lapho khona kwakuye ukuthi inkosi mayisikhipha isinqumo sokuthi lo muntu obuyathakatha kaJojo ebese thena undaba ezitha ngiyacela angithi umthakathi lozobulawa kuleke uNtondabantakathi oqala kwacheza athi ngiyacela ngicela unginike yena ngoba uzozwa Jojo njengoba uphethe imithi yokubulala mina ngiphethe imithi yokuphilisa ngizomthatha ngimfundise imithi yokuphilisa uzobe uhlaka lami ehambe ngibela imithi ivumeke inkosi mhlambe nayo isikhathelo ukubulala ngesikhathi banda labantu yanda inzondo kanti uyathandwa lo mzazela kakhulu abantu baqala abantu bathi hey lo muntu uyagoqelwa egoqelwa nje abantu futhi usehlala nabathakathi ndaba ezitha hey bani ingozi yale ndoda uzothini ukuba le ndoda ixoxa abathakathi ngifuna ukugadla kuwena bazomngcolisa ngicabanga emibi manje kwenziwa indlela ukuthi uNkulunkulu mase ekhuluma naye ethi suka la avela bona ethi kufanele ngisuke senginezitha ngoba ngigcina abathakathi angathi wabashiyaphi la ubathakathi noma washiya egcekeni ngoba sehamba kutholakala ukuthi khona umuntu wabana nabathakathi Kaya kuze uthi khona hamba nabo wale wayinempahla eningi phela. Cishe uthi wakhona bamqhubela inkomo. Khona kufanele mehamba ke ngoba basubheka bahlobana ngani noNtethe. Bahlobana ngani noNtethe. Abantu afika nabo bahlobana ngani noNtethe ubufika noNtethe inkosi abantu abakhulele la ekhaya yeah inkosi ithi baba ke bathathwa besanda kufika izindlu zingekho phakathi bahamba bohlala kaNtethe lapho ithi inyanga ezulu muku ikhulumele indaba ithi khona ukudla wakudliwa njalo kaNtethe uthi ngasukela ngisho noma sengimdala lokho kudla manje la ke uNtethe ke musubhekisisa ngendlela emkhonze ngayo ubaba ilanga weka bonakale ehambe weliJudiya kaNtethe utho umunye wakamfica kaNtethe kwakuyido esedokodweni bese kunjalo yabona umbona inkosi ihlele edokodweni ephuziti ngenkomishi enamel ehleli phezulu kwesuitcase kaNtethe yabo ngoba isona sihlale sasikhona manje umuntu uyabheka kubanga uNtethe umbone efaka umNazaretha esontweni ukhona nje egcekeni umuntu nje osegcekeni kodwa mina ifaka ibhluke ngathi lisikwe nje livele lasikwa nje ngembazo la amacishi abo ensizwe abantu umuntu oyezebe senkonzweni kwakudade wabo uJulia Ntethe dade wabo wakhe ngichaza lento ukuthi cishe uthi khona hamba nabo mase fika escort alikho igama lomzazi escort kaNtondabantakathi mase fika Harry Smith kwabe kaNtondabantakathi ingakho ke ngithi cishe ukuthi la koNtethe abanye begenge yakhe ayixoxile ngoba mase ehleli noNtethe inkosi ilanga uNtethe simnike ingane kadade wabo uNomaphoyisa usekano uNomaphoyisa uthagezeke le yanto ayeyiyo yabona manje ugano uNomaphoyisa manje yahluleka kodwa yanenkani lento ngoba uNomaphoyisa ugcine engaphilile kahle ekhanda yeah uNomaphoyisa ngimbonile ngisho ukuthi ke
leli gama lakaNotanda Bathakathi lisuka le eMumba kodwa manje kuyacaca ukuthi kunabantu abebasondeze eduze kakhulu umndeni kaNtethe wangaconsi phansi ingakho ngelinye ilanga ngenzela ukukhuza labantu abakhuluma ku social media eindaba zomphongolo esivumelwano akuyona into yabantu leyo akuyona into okukhulunywa ngayo nje kukhulume nombani kukhuluma umnikazi wayo kuphela ifana leyo nto ifana nemfene yendoda imfene yendoda ngisho izingane zayo azisho ukuthi into kaBaba ihlala umphongolo esivumelwano uyinto yomnikazi wayo akubona umuntu akhuluma ade ngikhulumela indaba enkulu ukhulumela indaba enkulu kodwa uboshiwe sinenkinga thina abantu abamnyama yongahlakaniphi angisho nje kanjalo ungahlakaniphi khona into angakwazi ukuyikhuluma ilento efana neyasekuphakameni nje mayithi inkosi njengoba kuhlukene nje kukhona ngala kubheka uZulu nangale ingaphakathi ngale ithi mabefika uba wayamba ikhombisa belungu lapha bevakasha ngifuna ukukhuluma leyo uyena uNtethe uyena uNtethe ngifuna ukukhuluma leyo nto ngifuna ukukhuluma sekuhlile uNtethe uyakhuphuka jike ngasendlini yesonto inkosi ihleli kule ndawana la nendlu kaBaba mkhulu kulobo tshani athi mase uya ngaseGetsemane amqhebe Ntethe wazi afike uNtethe uyaphi lo wezizwe athi baba ngihambe umkhombi uthi hayi uhambe kakhulu la laba mase bathola ithambo nje lika Bhombela ngabe baqedile ngathi namhlanje ubona ku social media kuneGetsemane isho azabhala umuntu la kulele khona uBhombela ubani lo utshela bani enzeni ngoba kuthiwa uma bangase bathola ithambo lakhe yokonakala phela uyamuza phela usho njalo uBhombela emkhayideni ngoba akuhlukaniswe ethi ngiyavumelana nabasesilungwini ukuthi angiyolala ekuphakameni ngoba ukuphakama indawo ethengiweyo uthi le ndawo yohamba abayithatha belungu bese benze njani ngamathambo ami uthi kanti uma beyothola ithambo lami konakala umfakaza leyo ndawana kwakushe phila ingakho ngithi ungahlakaniphi kwethu thina abantu abamnyama kukho asiyazi into ezimpihlo eyomgogo ifana nenkatha kaZulu ngeke ngisho ukuthi inkatha konakala kusho ukuthi iyohlala esigodleni lapho ondini kwakufanele kube into efihlwe le mhlambe eintabeni ke njalo yaziwe futhi abantu abathile igugu lethu yaziwe abantu abathile yasuke yaziwe wonke umuntu ukuthi inkathi kephi base betshela belungu ukuthi inkathi kephi yayizwa leyo kwaphela lapho phela umbuso kaZulu noma singatsho ukhona nje manje bese kuyinto eciciyelwe waphela mhla kushiswa inkatho isho njalo inkosi isho njalo inkosi uthi uyabuza ubabila ubuza ku Ntethe uthi inayibuzile uthi uHlembe ngesikhathi ethi sabo saphezulu kwemizi yabachithekileyo wayesho ubani kubuza umlungu uthi uyambona uyambona uyakude ya uthena umuntu uthi zasibheka ijabhile engena kusho lutho utho usho kobani obani laba bambheka bejabhile uthi kungabusadlula la buyele emva naye wabuyele emva naye ngoba khona into ekufanele ngithi mangiyibuzwa ngithi angazi ngiyazi khona izinto zasekhaya khona izinto zasekhaya azange sitsheleke okuthiwa azingaphumi ukukhulume konke ukuthi cha lokho ke ngeke kwakhuluma ngikwazi hayi yabona asichazelwanga le hayi ngiyibuke lento ukuthi bona labantu be-research abahambe be-research uma ukhuluma nabo kangabanakile kodwa nganaka mzwane ngihamba nendoda ngiyithembile isibuza imibuzo exakile isithi uShembe angikholwa ukuthi wayenza lento sase Richards Bay enhlanhla nginemali ephaketheni ngathi yona lalela yabo la ihotela la ngiqashele khona ngihambe ukukhombisa indawo uShembe enzinto ngiyahamba kusasa
into engutshele yonke wenza ukuthi la musa wena uyeya ngoba nizofuna ukuza kumina manje umuthi ngisho uJesu akaze ayenze leyo nto bungayingani kuJesu uyobuza kuyena wangincenga sengihamba ngase sibophile isikhwama mphuma ngathi ngiyahamba awukwazi ukuthi uzofuna ukubuza kumina bese uyeya into engutshela yona ukuthi uShembe wayenza kusho ukuthi konke la ngifaka convince nawe ukuthi uyabona ukuthi lento oyikholwayo ayikho lento oyilandelayo ulandeni pho kumina ulandeni pho kumina ngoba into engikutshela yona bhala lento engikutshela ngoba phela wazi kunjalo uzofuna ukwazi phela wena manje futhi mawusuthi hayi angiyithembi ingakho kuyezinye incwadi la kulezi zinto ezayibhalwa yibo labantu lama researcher okunye abazange bakufake ngoba babethi ayikholakale ngoba noJesu akaze azenze bese beyakushiya njalo igama ezinkulu ezenziwe ubaba mkhulu yabo nje khona indaba baba mkhulu ongakuyithola ebhaliwe ozizwa la ekhumbuzweni uThotshi abelungu babetshela ukuthi la wamisa umfula sawela ebasha abantu sasihamba naye la nje ePort Danford lana eMatigulu baba mkhulume wele eJudea uthi emhlanganweni ngoba siyanqampona abantu abami sivamise ukuhamba emva komthandazo kodwa kusasa khona impi ukufuna siyibalekele ezosihlasela la ngocela ukuthi ukuvuka nje maliphuma ilanga siqoqe silale siqoqile bese siyaphuma siye eJudea kanti amatigulu agcwele ngakusasa kwasho izwi sekuyanjwa sibe baphuma abantu uma befika emfuleni hawu ngumfulo ugcwele kanje baba mkhulu wayesethi nizowela abantu abami waqhubeka ukubhoko ngasenhle amamanzi abazingi ukhalwa bheka phezulu athi koma ngezansi wathi welani abantu abami wathi uma sebewelile wawelela ngaphesheya wathi mewela ngaphesheya selidonze lobhoko lakho wayesethe emanzini aphuku kwamanzi abheke ezansi ngisho ukuthi lezi izinto ezifihliwe hayi bazokutshela kwagcina uMose manje na kodwa ke sikhuluma lezo ndaba la ukuthi uShembe akafani nani manje into emnandi ukuthi besibabona abantu abadzasamba ngikhumbulisa kwaSakamsomo nje sasidwayela ukushumayela sathi yimi ngangikade umgodini njengababa mkhulu abantu awu bethuso ukuthi wayifuyile yimi ngangikade umgodini njengababa mkhulu sithi ngelanga behamba angazi kephi futhi umfula ugcwele bathi mabefika lapho sekufanele bawelele ngaphesheya udla indwane umfula khona ngala kaZulu kusho iseli kwaSakamsomo njalo sithi wabe sethi imani bantu abambathi wafika wayesengena uthi wangena amanzi ayisefika la okhalweni kuyena bathi idla imhlathi yahumzela bayizwe ithini ikhuluma yodwa idla imhlathi yangena yathi ungena aphinda afika la esifubeni eyahumzela washa umfula uthi yasihlehla yaphuma yasethi sekulungile abantu abamasweleni hawubu lo muntu angena amanzi afika la okhaleni khona nabantu abafishane kuyena sizowela kanjani wayesethi ke nizonyathela la nginyathele khona nihambe ngoba nizolandela mina uthi wayisengena uthi ama isengena nabantu amanzi afika emaqakaleni uyangizwa na hawu hayi bahamba la ihamba khona zonke zayintamba zahamba uthi nje nihambe la kuhambe khona mina uthi basebewela ngaphesheya hawu mayivika ngaphesheya uthi yini nyamangala yini bantu abami sithi salwazami somsathula phela uyayifunda inhliziyo phela bonke bayabuza ukuthi kwenzeka lo muntu ungene phambi kwethu amanzi afike esifubeni mase siwela naye asefika emaqakaleni uthi niyafuna yini ukubona ukuthi siwele kanjani bathi baba wasethi vela bakubona wow lolonyathelo ukhoda sithi salikwazi kwachitheke enye into kwakwavele kwaphakama enye into emakhanda khaya uthi ayiphakama yama yathi uthi yasibuye futhi yashona phansi wathi siyabonga asihambeni bantu abami uthi baqhubeka bahamba ifihliwe leyo nto kusho
umuntu othi sasihamba naye uyabona umuntu okutshela ama detail othi wangena amanzi azafika esifubeni kodwa sawela naye ifike emaqakaleni kodwa manje ufuna ukubakhombisa ukuthi besihamba phezukwanike manje uthi ayavela Ngiyathelani la ngisho izolo lokho eyoqeda impi ubaba ilanga eRhodesia kuseRhodesia esikhathi sa Ian Smith abantu bahambile umfundisi umbethe umadonsela abanye babanzi kanjalo uhambe wazi wahamba la kwahamba khona ubaba efuna ukubheka umuntu wayimisele ubaba kaSichele wahamba la ehamba khona wentshela ngisho ama kilometers ethi la kwafela khona uNdlangisa ezofavuka uNdlangisa uthi ngiye ngasibona leso sihlahla igarage okwatholakala kuyona indoda yayibhemi incawe ngiye ngasithola indoda ishaya izithombe ke futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe khona nezithombe ehamba ishaya ngoba phela ishaya izithombe le ndoda inazi izinto uzothola inayo imlando ngoba eyithanda kakhulu ukushaya izithombe bangaxabani abantu bakho hey mfundisi wasiza othi ngiqale nangibamba mahlambisi hey wakhumbula indaba akasizwe la Amina bomhlonishwa sibonga uMosa inkosi ithi yazivusa salibona usuku bomhlonishwa ngokukhulu nje ukuyithoba ngisacela ukubuza la ukuthi umndeni moya ekhaya umphefumulo wabuya wagcina ngokwenza umcimbi wasebuhleni abantu abadala ongawo kwenza umcimbi ungakakayi kokwenza umcimbi wasekhaya awukwazi nokwenza imicimbi ekhaya yiloko nje ngifuna ukuthi ningicacisele khona ngoba khona la engaqondise khona kahle ngoba anginalwazi oluningi lokho bengifuna ukwazi umhlonishwa ukuthi manje umndeni uyabambe kungakwazi kwenza imicimbi ekhaya ngabe ungakayi kolanda abantu abadala ebuhleni lo wabuya ekhala umphefumulo ogcina ebuhleni ngiyabonga ngixolisa lapho umhlonishwa amen umuntu ahlambisa lo amen Mfundisi Mshubaye cha ake siqale sithi kuqala usekhulumile kube kuhle saqala ngeclip ka Mshumayeli Zuma uthe abantu basekuphakameni mebefa bayiphakameni wabalimizi kaShembe wayakha yanela imphefumulo yabantu njoba sila ithi sihloko ngikhumbule ekuphakameni akulula ke sichaze izinto ezintsha asazi ngekhala imphefumulo nokuthi likuyiphi indawo asazi noma ngeke ngizwe ukuthiwa likaMasu kodwa ngiyichaze ningixolele mekuzoba buhlungu ugogo wami uMasuwela ukudlula esibusisweni uthi wathi ubaba mkhulu edlula kaMashu wathi amaNazaretha angakhila uma kuukuthi likaMashu ngicabanga ukuthi akulula ke kumina engezwe leyo nto ukuthi ngelinye ilanga ngithatha abakithi ngithi ngibayise ekhaya emphefumulo ugogo wami meshona uthi akafuni ukungcwatshwa inhlangakazi phansi kwentaba uthi akafuni ithuna lakhe leqiwe izinja wayesethi ke ubaba ilanga uthi ngawasenzela umngcwaba khona kulungile akuhlala amathambo ngoba amathambo ayinhlabathi kodwa thathani isilwane niyokhuluma umphefumulo wakhe niulethe ekuphakameni manje na anginakuphinda ke futhi iqhamuke sengithatha abakithi ngibayise emzini omusha asazi kahle ngekhala emphefumulo ngisho njalo nje angithi mhlambe uma mahlambisa la ibuza khona sikhuluma kwasekuphakameni kakhulu hayi ukusha asisho ukuthi akukho kodwa akakubuze kubantu abakwaziyo abakujwayele cha asikwazi ekhala emphefumulo iqiniso lelo mfundisi ikakhulu nje ukuphakama isho njalo ingoma 174 phakama uyidili lazo zonke izizwe umthombo wemuyela bomeliswi lakho akukhulunywa ngenye indawo sithi chorus ekhona woza ungisize ngenephi ngingene ekuphakameni amasango engakavalwa ekuphakameni la kukhona ikhaya lemphefumulo kusekuphakameni ngokwazi kwethu asikwazi okunye kusho ukuthi njengoba umama Mahlambisa ebuza ungawenza yini umsebenzi ungayanga khona mina ngithi ungawenza
umsebenzi ungayanga khona ngoba abakwahlambisa kade bakhona kungekho lokho ekhaya lemphefumulo babe kuphi uma namhlanje ungeke wakwazi ukubenzela umsebenzi ngoba ungayanga ekhaya lemphefumulo ungaqhubeka amahlambisa uwenza umsebenzi. Hayi ke ake ngibheke la ku Facebook nofihlela Mbedu ayibanga inkosi yezulu siqenge shibasa uthi amen sinani kwaqhathaza awu uleka qhathaza boba bemzumbe phansi kwenkosi uDlamini hawo amen ematsheni asithu ngibuke kahle ukuthi ngiyabukisisa ukuthi namhlanje lengabe sengifaka into endala sengiyabona ukuthi nayi nembongi la masuzwa kanjalo ke sekuyahanjwa impela nayi imbongisi isikhipha ake ngifundeke la ko Trevor Madonde sibonge ngezindaba esizizwa ngani bobaba esifihlele zona inkosi nibusise njalo yawo amen Madonde Sindi Kamthiya Shando ukuvuka kuhle amen hawo amen nawe Mthiya nofihlela Mbedu amen siyabonga izwi lenkosi siyaphila ngalo nasemathempelini siyofika siphethe uJehova nigcine njalo hawo amen hayi akukho la ake sivalelise emshumayeli angibonge Sambothi mfowethu nakumfundisi nakubalaleli bonke beInanda FM lezi ndaba azizincane umthetho wazo njengoba kuthiwa sizoyisakaza nje laba abazizwayo bayidlulisele kwabanye ngoba usizo lolushambanalo ukuthi uma unenkinga waza kushemba izoqaqeka inkinga yakho ngendlela efanele amen inkosi mayivuma siyobonana kwelizayo amen isonto amen mfundisi asivalelise kodwa ngifuna ukusho lokhu ngakunanazi la njengoba ngihleli la angizile ukuzobukisa kodwa khona indoda yakhuluma isimangaliso yathi ngibona ubaba wathi uma uke waqamba amanga kule ndawo enguthume kuyona ukhulume kuyona asiyizele la angincenganga uthaba ukuthi ngizile angincenganga na stage kodwa uthi njengoba sinibeke lapha umzane waqamba amanga ngiyokuthatha emhlabeni zobugula nje ingakho ke sithi sikhumbule kuphakameni kuthiwa sokhuluma indawo zasephakameni indaba ekaShembe angizokhuluma bayazi abantu ukuthi sihlukene ngeinhlangothi kodwa mzwane mina ngizwa ngikhuluma indaba yohlangothi okwazi ukusokonakela inkosi yomsini bosisi hawu sebeshila abagcotshwa bami akukho ngisazo